ukuzozwa ukuthi isinqumo senkantolo sithini ngodaba la. Angibukele-ke ukuthi Makhosi eduze kwami. Makhosi njani? Siyaphila futhi njani? Siyaphila nathi. Makhosi, namhlanje benisenkantolo mayelana nalo daba. Iy'phumo zithini? Kodwa angifuni ukungasho, siphoxeke kakhulu. Asikho happy ngesimo senzeke enkantolo ukuthi kuvele kuthiwe nje icala lisilahlile kanjani. Umbuzo uthi lisilahla kanjani icala abantu behleli emnyango. Izulu liyana kumakhaza kunamhlanje ingane azile esikoleni balala phandle abantu. So njengoba ngisho ngithi asikakakhulu ukuthi ngempela ngabe lisilahlile ngoba nommeli okade simele abanga neqiniso ukuthi kahle kahle into ithini nje ukuthi khona i-affidavit eshodile mangabe kwifayili basho nje sanga understand sathi masimfaka imibuzo ummeli bathi kunemibuzo angakwazi ukuyiphendula. So asikho happy ngalokho. Mina nje njengoMakhosi ngumhlalo wama-flood victim 2022 angihlali lapha emnyango ngakhishwa ngayiswa emangihlaya kodwa-ke kanye nabo abantu abasemnyango ngiyi-leader yabantu bama-flood victim iThekwini lonke makuthiwa khona la kunenkinga khona for ama-flood victim kuyotholwa mina ngiyobe ngikhona lapho khona. So into engiyicelayo kubantu ama-South African abantu bakithi lapha isizwe sakithi lesi izwe lakithi leli ukuthi ngakhona abantu abalala emnyango. Siyacela ukuthi bonke abantu abezwayo bangenelele basisize ngoba manje besithembe inkantolo ukuthi izosisiza kodwa sithola ukuthi silahlile ngoba-ke umasipala vele uyazenzela kubantu bama-flight. Sisamile siyabuza ukuthi kanti imali esanikalelwa yona ngo-2022 kusukela ngo-April kuze kuyofika uNovember yashonaphi. And 2 babathathelana abantu emaholi angasemakubo laba bebekwe khona amakhansela babayise emadolobheni bahlalisa khona ekugcineni bebezobakhiphela emnyango balala emnyango ngoba kube babatshela from the start besahlele emahholweni ukuthi ngene ithole izindlu ngo-1 no-2 no-3 ngabe akunjena. And 2 ngicela ukubuza mina kumasipala ukuthi udisaster no-RDP kuhlangana kanjani. And 2 umuntu wama-flight akaqualify kanjani ukuthi ayithole indlu kube kwama-flight kanti wazenzela ukuthi imvula ayizobhidliza umjondolo wakhe noma indlu yakhe ngoba nakuthiwa unendlu kamhlaba iyalingana noma unondlu ephongoba. Sizwe nokuphambana kwekhesi lapha kuvela nokuthi ulandlord uveza indaba yokuthi nayiphumela nina ebhulidini. Ulandlord into engingayisho ngitshela abalaleli nababukeli emakhaya ukuthi ulandlord uXolani Mkhize unamanga and lento engisho ukuthi le case ibe noqophololo obukhulu ngoba uma ngabe ngazi mina ukuthi inkantolo isebenza ngofakazi nangamaphepha mabe ubufakazi balonto ingekho iphepha lingekho iyafana into engekho. Ulandlord washo ngomlomo ukuthi wona uthina siyiphumela akukho okufakazelayo lokho ukuthi siyiphumela. Thina abantu sinabo uprove izithombe zinazo abantu ababethutha impahla ama-cleaner lapha ebhilidini nama-security ekhipha impahla zabantu ebeke emnyango. Abantu abakaze bayithathele impahla zabo abakaze bayiphumela. Ngifisa kwenzekeni ukuya phambili Makhosi. Into engiyifisayo sicela ukuthi wonke umuntu oyizwayo njengoba sikhuluma sicela angenelele ngoba manje ngempela sazi ukuthi kumele kwenziwe njani. Kudlalwa ipolitiki ngabantu bekhukhula ipolitiki ledlalwayo kodwa at the same time labantu bafuna ukuvotela siyokhethweni ngomhla 4 balindele ukuthi sivote sovota kanjani abantu belala emnyango base South Africa bavotayo kodwa ukuba amashangana amakwerekwere lawo ngabe kuningi okwenzakaliwe ngabe bakhave ngayona yonke indlela kodwa ngoba naka abantu ama-South African akunandaba nabo ngoba abeyikhukhula iy'mali zabo zashonaphi. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Sicela u-Eda la Makhosi.